Oho. 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 I veliki pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi videoklip. U današnjem ljudi videoklipu, znači, gledali ste sve petarde koje imam, ako niste gledali, znači, pogledajte videoklip dole imate uglavnom 2-3 videoklipa koja trebate da pogledate. Uglavnom ljudi, znači, danas pucamo, znači, petarde pod ovom, znači, šerpom. Znači, pucat ćemo danas petarde pod ovom šerpom, sve ove koje imamo. Znači, nećemo ljudi puno da odogovlačimo, što bi se reklo, znači, da bespotrebno, znači, pričamo. Znači, sve te petarde danas pucamo pod šerpom. Naravno, ljudi, znate da prvo idemo do onih manjih petardi pa naveće, tako da, eto, nećemo puno, da smaramo. Samo ćemo neku naći ovako lijepu, znači, ovako, znači, naćemo neku lijepu ravnicu da nam je ravno. Tako da, evo ovdje ćemo ovako mi da rokamo petarde. Malo ćemo očistiti, to ljudi. Ništa ljudi, kao i uvijek, znači prvo pucamo ove mali petarde pa ćemo da ove velike. Samo sekunda da vidimo, evo ovdje ćemo ljudi da pucamo te petarde. Evo ovako, znači vidite kako ova lijepa petarda, brate, od ozgo onaj se pali. Ništa ljudi, blizu nam je šerpa da je moramo odmah nabaciti. Znači držimo nogom jednu šerpu, brenerom palimo petardu. Evo ovako, hop, ajde ima ćemo ovaj šta vrati. Hajde. Smiješno, braćo, znači smiješno. Ovo su ljudi, zaboravio sam reći, ovo su ove s efektima, znači ove male petarde, znači ovo je bila, ja mislim, ona što pa onda baci. Ova petarda je, ja mislim, sa plavim dimom, pa onda baci, ova petarda, znači sa plavim dimom, pa onda baci, kako se zove, pa onda puca. Sad ću vidjeti šta je dima izletila, dobro. Ništa ljudi, idemo odmah ovu drugu petardu. Malo mi je nenagodno bez ovih kamermana. Tako da idemo da sad palimo ljudi ovu petardu. I ova isto tako neće biti nešto jaka. Da. Kao što sam rekao, znači neće ni ova nešto biti jaka. Sljedeća petarda, neka bude ljudi pirat. Pirat mala petarda, da vidimo da li će pirat da uspije da podigne u šerpu. Tako da idemo, znači sljedeća pirat. Op, evo je pirat. Dobro, pirat je već malo digao. I da ljudi, čuvajte se kad palite ovako petard. Znate, vraću, da ne govorim to 1000 puta, ja sam već 4-5 godina, znači profesionalno se bavim pucanjem petardi i slično, tako da znači uvijek se morate čuvati kad bacate petarde. Neke znaju prije da puknu, može da vas ozlijedi i slično, tako da idemo mi na sljedeću petardu. Sljedeća petarda neka bude Xena, braća. Sljedeća petarda neka bude Xena. Xena je već jaka, znači znate da je jaka Xena, znate iz prošlih videoklipova. Tako da idemo na test Xene, braća, pod šerpom. Kao što sam rekao, Xena je već jača petarda i odigla je, znači, šerpu. Pogledajte što je ostalo tu od pirotehnike. Idemo, vraćamo na sljedeću petardu, znači kako idemo sve jače i jače petarde pucamo. Tako da sljedeća petarda neka nam bude, vraćo, neka nam bude hobotnica, ali hobotnica ili je, koja li ovo? Ovo, ja mislim, ljudi, bila šimšiš. Ili ovo šimšiš. Jest, ovo je, ljudi, šimšiš. Znači sad idemo šimšiš, ljudi, da pucamo pod šerpom. I sve su jače i jače, ljudi, petarde, tako da ajmo prvo, znači, jedan šimšiš da bacimo pod šerpu. Šimšiš dobro radi pod šerpom. Idemo ljudi na sljedeću petardu. Sljedeća petarda neka bude Mega Bang. Mega Bang, ljudi, neka bude sljedeća. Pošto je meni Mega Bang malo slabiji od Megatreska, tako da vidjet ćemo sada sad ćemo to da testiramo. Tako da idemo, znači, sada Mega Bang da potpalimo, ljudi, pod ovom šerpom.
I da, braćo, obavezno bacite like, subscribeujte ljudi na moj kanal i pogledajte ostale videoklipove koji su na kanalu vezani za pirotehniku. Tako da, ide Mega Bang. Opa, čak je vam je nešto ispalio. Mega Bang, tako da, nije loša Mega Bang. Sljedeća petarda, ljudi, neka bude Megatresk. Evo ga, ljudi. Megatresk, meni draga petarda Megatresk. Evo vidite kako izgleda, znači lijepo, nema šta, prava petarda. Ona sljedeća ide umjesto, čekaj sam ljuda, da ovu šerpu malo očistim, brate. Tako, idemo, znači sljedeća ide Megatresk. Evo je ljudi Megatresk u akciji. Megatresk je već uradio neki posao. Sljedeća, ljudi, sve su nam ovo jače i jače petarde. Imamo Mega Black Devil. Evo ga, Mega Black Devil. Idemo, ljudi, Mega Black Devil da testiramo. Pod šerpom, kao što vidite, leti šerpa u zrak. Pričajte vi što hoćete. Evo ga, ljudi, znači. Mega, u stvari, crni šeitan, brate, evo ga. Black Devil. Ajmo Black Devil. Opa. Mega Black Devil. Uradio je neku priču, ne smijemo da pričamo da nije. Idemo, ljudi, sljedeća petarda. Kobra. Kobra, ljudi moji. Kobra 2, sljedeća petarda. Idemo Kobru, ljudi, 2 da testiramo pod šerpom. Evo ovdje ćemo naći da to odradimo. Evo šerpa. Tako. Idemo, ljudi, da testiramo Kobru 2. Ajmo. Ima priču Kobra, ima priču Kobra 2. Idemo, ljudi, sljedeću petardu. Sve su nam jake ostale. Opala! Ne, smokrićem se. 5 grama, 5 grama. Bum dum, braćo. Ovo je mene strah, ljudi, zapalit. Jarane, znači, ovo će biti otkidanje. Evo, znači, šerpa. Ovo će, ljudi, da bude žestoko otkidanje sa 5 grama. Braćo moja. 3-4 sat. Ima velik piti da, ljudi, pobegnemo. Bježimo. Ajde sad ovo. Brate, gdje je šerpa? Gledajte, ljudi, ovo dole. Gledajte, braćo, ovo alat. Gledajte, ljudi, ovo gdje je šerpa odletla, brate. Vidi ovo. Jaran, uče me, ljudi. Čekajte, ljudi, uzmem šerpu fino u ruke. Brate, otpalo je ručke. Imala je ručke, sad više nema. Nekad je, braćo, imala ručke, sad više nema. Evo vidite. Gledajte, ljudi, ovdje šta je radila pirotehnika. Gledajte ovo, brate. Gledajte ovo. Pogledajte ovo. Ovo nije bilo dok nije pukao 5 grama ljudi, ostala nam je najjača petarda, znači. Ja mislim da je najjača od ovih svih, grom. Ja mislim, brate, sad kad je grom ispali, da više šerpu nećemo ni naći. Sad ćemo, braćo, i to da vidimo. Evo vidite, ljudi, kako grom izgleda. Sad ćemo, braćo, i njega da testiramo. Ja mislim, braćo, onda ću raditi posao, iskreno ovo mi strah fucat. Ali idemo mi, braćo. Sve za kontent, sve za moju raju. Samo mi pripremimo lagano kako ćemo spustiti šerpu. Evo ga, ljudi, 3-4 sat, hajmo. Oho. Šta je ovo, brate, bilo? Gledaj ovo.
Šta je ovo bilo, vrate, dragi? Gledajte se šerpi, vrate, gledaj ovo. Jarane moj. Gledaj ovo. Uradila je posao, nema šta. Gledaj, ništa od šerpi. Idemo vraću stalak da pokupimo, dakle nam Murija nije došla. Gledajte, sam vraću da vam pokažem rupu ovdje. Gledajte rupe, vrate, kod je bomba pukla. Ajmo. Gledajte ovo, vrate. Gledaj. Eto. Sve smo, znači, testirali vraću petarde pod šerpom. Stalak mi je ljudi ostao tamo. Bacite vraću like. Subscribeujte se ljudi na moj kanal. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video klip. Ostavite neki komentar. A mi se ljudi vidimo vrlo uskoro. Ćao.